Bueno, sta navede wow si JC tale bini si ken conception state za donc le tale na gad semento bebe no si dutu Michael Bewakwa ni se di du bebe sangan sti I reflections mafanana sti na na segment no gi kwentus kuahan gini gi fanatu na podcast bulan siya nu artikulo ni sina bentita atau ke pagna dia lo mana data na kadada sa nu paraguaha adu na tau ni ni pro inatan jauh para po nega stigi man mamela sa na tempo sina bentita magradesi na mampus nu sa pagubet ni samtu sesti jan gi dupul sine I hinengin ni katoliko no ni majority gini magi na tautawag no mga katoliko sa paguna dia sa Benny Santos very solemn very forget the babang charisma estige na dia ni katoliko ni zima hinengin niya pero atan muna za pero embrasa manmanaina ni hinengin na guaha mas no penogi zahita no sina taatan ni sina pata usap bahit gini gi ibinaban ni tempo ni manmamela dan zim manhonosta lo antisita konsigi stima toto talo para KUAM zanu stima pananan given ng litera I disclaimer ni bebe sangan na offer bebe sangan gini masya na tikulo ti opinion adu gato na stasyon ni Pacific Telestations doon beses KUAM yung guwapa asti zagi diri sa kustina sinya usangan notisina na bebe embarga di lugar ni matutsu na guahanu interesado niya gini pura asti opinion nyo asti dan that's it ends there it starts there and it ends there opinion asti Paugusti na ogang bahagi ni mensahe siya bebesangan no ansi dito van Holm gi mag-guide hafen na guide itu gini if in na si war reparations otro din mapananaan no antes dito record na programa kami ketusan dan si Dr. Babakwa no sti mapananaan sti the the war claims, Guam war claims, no? With atan stigi otrunan nu device, no? Gaya processing center gino papa gi Guam Museum. Nu jadisti dia unu gi breed mababa. Jasinya lo kiu malumau gi ton atan no ko qualifika o your eligibility mapananan ko magahit na nu sina bentin nu gua beneficio para ham juga no huzung ni inengi na gua di beneficio para hamzu ti bebe sanga na fai qualifications para eligibility jadi no epokam zu hafrano papa gi Guam Museum dan fan mamaisin pasno fan haluma gi na website na DOA no .gov .guam.gov jadi no sinon tuli mas information o guanu qualifica gi manaina pada hamza do procedure jadi no sasangan stisa gua I manomko ni sumungo ni gera survivors gua na mali ma comprendi tamano para hinanawnya sti zabenti ungan ma comprendi lo gua na bay na pri dot na manda gua na bay na kalan mamakut para CEO fanono the pro in SPST but samjo ni man hobin ni sine bentim man noyam zuan didi dia zudu no zan assisti manamko zan azudah ja didi zin li ko no magai mang qualifika para esti ano papa gi Guam Museum information gua hagi papa no mafananan Guam war claim na packet como malamo gi internet gini gi waatan pa gusti gi otro na device doa.guam.gov dogi como malamo gi gaya processing center za mabababa di lunes I business distilas maybe sa las church kita luan distilas maybe gagan sa las church kita luan ni disti dia unu gi abrid na mababas ti za preciso ti na bebeosangan sa no gua haji ti comprende pati menit ti anak sinya
umano papa pospia ko gini di beneficio para siya. Pues ano papa gi gua museum. Pas no halung i Department of Administration is a website. Jasinya benti ma ajudan zu bahagi umbiay talu gua more claim na packet. 10 milhões de pesos fanan or mas mapegas ta halung wihi para di man qualifica no ni profan manai. Loi ange ko qualifico umbiay talu ko qualifico para ti sino sangan debilun hano papa jon senatan hano pa internet jon senatan hafanu hafa sinon sogi pang qualifica or hafa hinanaw mo gi gitatin na tempo ni sina ni na qualifica o sina benti gua dididi manaimu pada ni na magofa dididi no ni todo castigos and todo do i sinatsagan gui na tempo. Esti i kalan sa mensahe esti segundo sa nua stot ba sti so tsugilo ki news gi KUAM sa gini gi niga pa so na musik sti na news ni gua masoda dos na matay man mapuno murder gini gi Enero na mes di tinituhan ni sakan January dos sti na tao uno sa nu masoday tao na nu masesi pues maatsa za mata dulu tim masoda tim pag mambestiga ni polisia tim matungo hadis pumuno siga mambestiga mona segundo sa sti tao ni masoda tim matungo dinanya za i jonatatu itato ni sinya nu ma-identifika za nu kumugan pa mason mo put adzo masya put hafan bini siya na klasen malabida como sino man hanam sa papa dyan and hanggang ni Guam Police Department siya bintin na ay mas information ni sino man manansuday ni para tasoda sti siya i tao ni Itsumo Agustino i na klase malabida maposisti tanota atanas ti peste no pandemic gracias a Dios está para kalang posisyon niya mamulik ni gugong niya muna guahan sa gi risk no daw malu risk how given sa moro siga low risk i tanota gini mangi gizagwahan the kumikaling azo na intermas papa i risk sa ginang tempo sentar kilon intermas papa i risk mas malik para tafan hujung gini gi reglamento siya i policies ni mass mandates ya ni inahujung gobyerno mas di beyond it man hujung kumustiga papa i numero lo mana datahasun na disti tinito niya sti maski 47 meet pan 43 meet fanan na taw-taw man ni nazin ni COVID za we as of April 14 no ginigap na dias ti 354 man pinino nesti na that's it no na ipesti COVID-19 now esti na nu klasen artikulo esti na klasen asunto kalan malik para tahumok in general lo nekun nati tisina do adibia di pininitisan i inigong ni enzi mananos tan esti 354 ni man matay gunigi alatsa disti gi tinitun esti na mes masoda nu o rather tinitun esti na semana dun masoda juma fananan COVID-19 death COVID-19 related siya na nu na finaitay janu estisia sa nu saman madulok bahal receive esta na booster gaji tika balis na dinilot at timan na booster lo no mato sa tempon niya benti lo guahanu umalmi signa sa linya mala da beokon niya lo gita yun na klase sige na sempre sisuna matis tay tempo tay gay bidata ginigi pestino during the pandemic na siget man ta assiste na kita ta systemize gi familia ta assiste i bisino i familia i manatu tegonosia gitiniton niya sti dos anos no tempo tatiu hasa ane ma estimate ma estima ni i public health
na sina bentis tahulu gi kinsimit na tao teman pinino nesti na pesti. Sa itinigogongnya mampus esta gi hilutano no gi hulu mundu todo jaka hulu sta magai di manmatai gi maski midzon na tao gi entry i todi mundu man pinino nesti pesti. Ane manhuzong dalenya ma estimate na sina bentik kana kinsimit na tao gi man pinino nesti. Tapi sangat na talu timan matit gano 354 man pinino dan lokti kumikalenya zuna that's good news marada tasangan ni familia niya ji man matay na everything's fine sa tikin simit na it's only 354 possibility fan assisti ene inassisti para ibisino para familia ti turatas ti zigi na siya tatufu kalau nesti siya hafna sempre sisuna gana ba na umuzumo sa usang na pinunyo zigi na ni kuntai kulturata i para ta assisti outro kalantay ti problema tu taja na problema na para ta assisti outro tauto suka atungota para ta assistia li kultura dumangkulo guna tempo dumandangkulo guna tempo ni odi istisia jabenti no inafekta di manamko na manay ako na naon ta taon ni masungon lo ke gera zamatungo hasta na esti paronda sisti o tutauto sempre sisu sigoni ng genia pasiga sti siya man atfuk to they're weaving together hiningin itauto siya dani kultura angin para tafanhano muna za segue ma panana zi para tahalo yung otro na topic por esti kultura no mas megay ulili gini intra media sosial no social media ni samuruta ni tau-tauta suka ti samuruta tau-tauta kumikaleku zi man mafanyong gini mga giguahan zamatungo magay values no family values and in general values a human being lo atan mas na siga kahulo interest no man interesaw siya na tao gini matungo mas hafagwagwag gini kita nota man ginin siya man ginin manusiha magi za mas maoonra za mas maatan tati man ginin manusiha performasigon mo na lokilin ngala niya turi tapi kultura uno gi mas kilo na no artikulo no ni taatan ni paratana lamolay mo na ilana lota jani iran siya zaman hunggil ko no na no gayo gini just giran siya mo pues debia loki di unsungon gibinaba para eliminawling naman lo ipuntug gini gi istorya por istorya ano ka itaw-tawtan na siya mana afamolik nagkana biay na ang ginuman man itaw-taw sa nizog za adibidi isla dalay niya man timanggit molik kajugat siya na taw-taw gi para hamzu mamalik niya hamzu pas youtube banda sa sangan nata luzo itaw-taw huzong stis masangan nagkana biay na matwala ki tempo na hita man mana fulo ne para haji mas malik para pudet na banda para sigon monasti kasi jigi siya na klasen hinaso ni hafa monja taza tauto san hizong pero faktu magi gini mano na manggagit pag na tempo siya benti molik niya siya benti tila molik sa pudi inassisti zan ina juda gini ni tauto trubanda I'm talking about the manalus di Espanyol no pasi Americano pasi Japanese pasi Americano talo tatulus siya na klasin red siya man halum gi kulturata no debia dita ta onra lo kwizo ginin Filipinas magi manainata pasi ta embrasa azu lo pudi man mapok sa ibuahanin Otra talo na kultura ni sinata na danya na zi ni kultura gini ni Filipinas ay gin Amerikano sinata na danya Amerikano sinanamo patkatamo ta sinata lo na danya zu pasiga
dumangkelus ti kultura siya mas dumangkelo konoi kulturan Chamorro ha. Pas 50 anos pa 100 anos no tempo mo na tatan tati lengai ani ginin mano afa kulturan nito kono waktu sinya tasangan wow stige na di 2022 nasakan manay ganyan na magpoy pandemic sinanaw agos asistan Tegonosan na klasen henasus yaman ma asistan ni Estados Unidos war reparations tegonosan na klase pues siya ni kada dia mas megay na kultura para taatan tati sa siya keeps adding on no siya ada gi waktu gi destitutuhon ni i kulturan Chamorro lo gi menaulig na banda tada tasangan na ti sina tasangan na ti kultura ta mas maulig pada kulturan niya mas maulig sa ganabay na matuno papa za sigon itaw to ni un fafana izigi gagi na un tungo ko imenaulig ito na tao to pada ibinaban na na tao to ginengge ko kalan mamigay niya mas man maulig na tao to kino magigi di na klase ni rin siya i Chamorro no dan I'm talking about the Chamorro dan ni otro bandalo ko siya kasi kung dan niya todo do siya izigi naman kutip kanay mo na za pro mas malik enough malik na espiritu dan iminaulik para hita dan ifamagontan ni mamay na lo ti pertasangan lokin na taza na di otro na tauto ni Malagone pero honyo zo na klasin linada za pero mas no ni na sa gaitano no para o sa pudi sanitary south i gagamilunya put salapi put hafa sigwe segwe talus ti otro sige na para ta fan halum ginigi anyo na eleksyon election year sempre gidi disti pago na tempos tabenti tumunisakan and everything else in between sempre only this year tablero gi kanton salan sino yon ekong opestisya mangayi gi kanton salan durma zugusa puron botas siya nangyan manano mo papa gi salan zaungat magay gwa siya parentes gwa siya mangatsin ni man kapas berarti gi hinasot na no gwa hajis ta mangayi gi oficina ni legislatura for example pada mihot pat kubet no pat masahafa nya jina klasen so di mailili pero halum wihi jige benti na kumusta gai gina zu mungap na paraun hongi ha na sina matsogwisti sina finuing litera because of the technology dan the internet dan todo do artikulu siya dan asunto siya gin ni manhano do your own research atan magait ko sinceros tin na kilisdano isinangano 4 anos na tempo tati pa 2 anos na tempo tati na parona mas malikili na alamu mo na do gaya loki ya lumilutan na yung pretasos tipo do si adi malalago esti pandemic ni matu magitsahita ni tetanan nga gua na biya na no nina no matumpo di mo na idipursi para imenamlik za hawga pun difina hafa maulik za hafa baba so sasangan mga mahungkin ang gen waktu magi za bonito na tato za malik comments za lenya banda za bifa malik kausa utungo taimanu sina bentiun aluk taimanu pero so gusti mana data research mana data estuda finena hafa magadi kapasnya hafa ko magadi na kapasnya na pero na magufo pero ko po na yung mas no oportunidad para be segon mo na edukasyon be segon mo na ilina lao ko be na mas lebih ami familia ko pues sanason zu hajine de porsi inasun mizu na edzigi na tauto pro famolik mo na ilina lata lo mga na pumpare geno na kumun hongi sina lokion terabiro dan nagafanda be di office na tauto bidanya gimman mapersen na tempo sa sistema waktu na tempo right now with everything that we have sino malamo the sino so gina research mapananaan na magay na puntungo ko no capacity na tauto ko ililing niya magahit ililing niya na sina nina mas malikili na namo Jige naman ano yung pagbugato da bala da biyano na agato gini teman teman non sanu
lo tani legislatura 15 agui na tauto esti sei 15 na tauto mangaigi fetsagzasia ni sina tinarabira ile na lota para imanaulik but ibinaba lo hamdugi politikot na banda intingwa na tisenlibiano na siya 15 pero fanali za pro profandannya za pomalungan majority hami todo do dilig mamin na estige do pursi maulik pada hamzuni toto gua na jige na dos na partida gi papa Republican dan Democrat hambuni man hongyo gi partidamu maulik ko Democrat pada Republican maulik lo hasunai nanu yotro banda gua na tauto maliknya kuno otro tauto gi partidamu whatever that may be Pesa Jawa atan Jawa sasangan nanggin mati tempun pun pembota mengatakan na di Republican pun anona mengatakan na di Democrat pun anona gatu gihi atan ko maga justikilis tanu ni senanganganyo na maulika todo mo na sampai sa guiza tumungo temano pero na maulik mo na itsigi un atan itauto bunga maatan ipatida itauto ni sumanganganyo na pero na maulik todo mo na esti mamaila dan Domingo utuma esti mamaila na Domingo sa Easter Pascua za para i humongkisti ni he has risen kahulu malada onra zo malada respeta malata na respeta para di tauto sa new humongi zo na klase sa tori tempo tatungo di tatini sopta in the back of our minds na tihita mastat kilo guni gua mastat kilo kuno hita ni sinata hanawi za para tanai nu onra ni sina ana lamolek mona ilina lota jadi biar respected whether you believe in it or not no para minaulik zigi espiritu ni minaulik ni parata tan mona za once again mana atufuka tolusti ni tamanu para maulik mona itanota gini gizagwahan za nino ti Marianas sama nita malata fanagutikan na Tati sigon mo lain na nota gimanaling ng banda. Sempre o fati tempo ni manay bitstay gini. Loy hafa para na saga para ta legacy. Insiki mas preciso ni hafa bidata. Pero na lamalik mo na elina na mamamayla siya na taw-taw gifamaguon dyan ni netizen ni netkusida mo na para mo na. Iminaulika tas pipya malah tas pipya impenyo tanah mas lebih amin para kita gracias a Dios dan kuluna situs makasih pada hamza todo happy Easter wow si conception buenas dan happy day